Saya perlu mentangin ya lekai setelah dam site nomor bakiwan kini kiperlok mah dan ningshock nih Forester Amos Stalin mah ya dan nih tengin ya lekai dengan sepenuh EP kendiat konsol mah abangi ya lejak tegi cakap oke tengin lah apa ini ha lat ICR pengen ya Disha ya Bam Joshua bat kini ki perlok ki beyawan mah tengi dan ni apa dukan jangi persah tu kena ketika jeng bam sengi ke jangi pandok ha mah so full pre okay let's go. Gracious Heavenly Father, we thank you for this time and this moment. Before we partake this food, we bless it and sanctify it so that it might be good food for our body. Bless our day, today, the whole day, and the journey where we are. Father, you be with each and every one of us. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. Okay, dengan PIP tang kendian, tang lapor bang, Mam. இல்லை சார் அவர் தான் கொடுக்கப்பா Kayak gitu? Ngabam dok ha? ஏன்னா அவர் தான் அந்த வந்து கேஸ் நடத்தினார் அவங்களுக்கு சரிங்க சார் நீங்கள் ரூட் எடுத்து நான் உங்களுக்கு பண்ணுங்க கன்ஃபார்ம் தான் சார் Oke, tangkat tuh. Mata, bagak dap. Ngila ya dep di Syabam Janang tuh ngila ya mi menta dan nyesrok. Oke, deh. Okay, you wait this side. Okay, I'll come. ஓகே Kali ke dalam stesen yang. Paro kedan ni tengnya. Lam kai diki. Perlok mah. Okay. Wow. Okay, gansa PIP. Je mentang ila poi ni ha viewpoint kamot ka dam viewpoint mah. Dengan PIP ni ka viewpoint but dan na pedang jong piru kibam itu kumanga mo uta u lumpong deng ubaki yakhi te ngan PIP dan sibun na pedang jong pi kibatip Sepang ni u dalunong lumpang dang dan si bunru na pedang jong pi ki basa sya kendong ko basa manga pim itu utau lumpang dang udan hang no utau lumpang dang mau dalunong lumpang dang kajing yeki jong ka Green Tech Foundation ma GTF te ngam sapni ye pi mentah kini ki perlok ki belayawan dan kita te ki bahaya syong link setairu te ngan pen ye pi mentah wei tau lumpang dang udah ini kan tahu lumpang dang mau baki ke ngan peningai pi mentah te kan tahu lumpang dang mau baki ke bom ka Green Tech Foundation ke ya ke mau ngai pi udah tai tahu dal nong lumpang dang te mau green bag tai berok si udan bag okay, excuse me Excuse me. Tangan sedang penisusu EP nang ni. Ta ni udah utai kan ta ulum pengdang mah. Nang ni nang syai susu, nang isi susu. Mah.
Shibun bha bom itu. Bete be shongling. Be shongling tai. Ma. Tenat dai. Be shongling tai. Ma. Ta. Dal nang lumpang dan ma. Tu kedai galing. Yeshong na tay parang. Tena po nerupak na tay. Ma. Kita ni berdijing-dijing ni. Ni viewpoint mah. Te mau perlok kani dei ka jaka ha ka ba ngiwan ban pej ya kani ka viewpoint dan kiba yo i mo kadai ka jaka ka ba Shibun bha ki tourist kiwan yang ki pej ki kmi tang ngiru ki lokal ru hapwan hi ban pej mo ban kmi ya kani ka jaka te mo te sadian mo ka dam site ka viewpoint nang ni kedai stay okay ngan pergi kini perlok mah friends. Hi. Say hi. Wow, great. So this is the view of the dam site. Kita giling nanti giling. Kita giling nanti. Okay. Yeah. Ningshok, brother Ningshok. Fulester, brother Fulester. Brother Amos, brother Stalin. Then along with me, this is me. Okay? This is me, this is not me. Okay. They are part of my body. They are part of my body. Yes, good. Thank you. Tangi dan Hang ni viewpoint. No? We are at viewpoint right now and watching the. Just introduced that I'm from Manipur. This is from Meghalaya. This is from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah, both of them they were from Tamil Nadu. Yes. And then he's from East Jaintia. West Jaintia po Jowai. And he's from Manipur. Burning place. Burning place, yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, Braspan, click on photo. Sa ngin lech hai no, but ngin lech pat sa sha te sha lum sa pet beneng ngan sa pen EP dang la poi sha lum sa pet beneng mo. Te tip kam dak liar ka beneng tong ba tip lem no ngin sai pet mo. Okay, ta. Mentang dan ni halat mo. Halat jong kini ka khot lat umroy badan ka overbridge. Ni ketika overbridge ni ki to te overbridge din mah tengah api ki perok wakin ya wan mah tengah rongan pen i phi kendiat ya ka dam nang ni te kadam dala sam hadisya kalau dia kan kam dap tambah kam dapat ketai nah ngasay ito niyo nakapor sa kapor Andre mentarong ang ito yang itu saya sentak okay angkat to kini ketika overbridge ini mo kadam banlet siya Jowai bypass Selchar syaduk siya Selchar siya Mizoram mo yan na to nigi yashna ketika pung tegay ay pendam mau ya okay ay penandai ya trace dam li je mentang ilapoy ni ha lum sepet beneng tang ba miyo bandrung pat sapok mah ini What we are not able to see through this
So we cannot go inside. Tengim lak bandrung support mo. Nomor ba? Belakang. Ini. Yes. Melong ram. Belakang tala. Itu indikan gona. No. Huh? It's lock. Namar baka khang tala ngim yo bandrung support. Kini ki perlok ki kwa ban lek pet support henry myo pat nomor ba. Ki khang mo. Setai sya khmat ru khang. Kani ka ba na main entrance ru khang. Te din ta ka daw. Tengin hab ban lek pai no. Ne mo. Hang tai ka dan ga jakka kenya. Te hang tai udon tau uding. Goat and cha tai mo yui. Myo rong shu kate ga jakka baki kenya. Mo ngisu yang nane nabar. Ito. Right. Katay. Sorry. This is very much. Katay hintay kaday kadam mo. Parang ngidan na ni na loom sapet benang. Tay kadam tay ngala zoom yupi. Dam side kalek. Ni kaday ka. Wah. Paro jung aidan tu. Okay. Si perlok mentang ngapen EP ko we neki jhur ka bangi chat ya bam mo. Ki bubun ki tip bat don ru ki bam tip kene ke jhur. Ni khat ye ka kalachin. Hak tin sinong jongi. Te don baong kasi chat ong hi lashing mo. Te kene gen kita. Hi. Kene kala he mo, kala yaw. Dengan persiang ban kait ke badang kam long kum kene. Kum kene. Nih, yuk. Dengan mat. Kaba thiang kamut ka bang ban bam mo. Te ka bam thiang te kam bang rek kidan nih. Sibun ha. Te. Kadon sibun tang ba. Tambah myo syuk kum kane mo ka badang red bun ka bala he dah ne tengin ya pej mo yo kan no ka ba dang red mo kum kane dang red hap thạch kum kane badang red udang long. You got? Okay perlak to lagi to jangan nampen ilot drive hi. Oh, sapen labiang enggak tuh. Ngilai apa isya kampus menta ngilai on pai nang tiba cakap ni lek kai mo yalam kai kini ki perlok tela dadan na pereng jumi bedong poi tmai kini ka channel ka jonga so subscribe share dan like tahadu ni ya kendu yang hawai pat video hadu kita kapor. Okay, bye bye, love you guys from Sarmo Vlog.